Kraksalo Korbong para Amchaio Korbong Festival Panda Khlaijakha Manchaka Mantri Shukla Charan Nuwatia Emle Biswajit Kolonyo Khobai Tekubun Adong Rak Ashala Pulano Panda Manjak Nine Arwairok Norisha Kandway Lamjak Shogina Harzaka Abni Aglo Chatika Tharmusinga Panda no Ching Shoviroka Panda Manjak Nine Arwairok Abni Aglo Koknaroka Panda Manjak Nine Arwai Montri Shukla Zoronwatia Te Emle Biswajit Koloi Already Bishingo Chini Dotalisik Sakrasu Sakrano Bolosi Music Instrument Maintenance Finance Hekaba Harmony Samnai They sumnai Boleh Bishingo Dotalisik Opraku They Sakraku Chini Society ni Bolok City ni Arsene Naikoto Khlaijakha Chini Korbong Community ni Chini Bersama Abang movie langka, abang bagai, abang appreciate mak malu, balai kan abang malu, sengkana laikya, Salah Tripura ini jauh jadi gusti ni, je traditional festival, hukum tiuri, tabung ni, Rajya Sarkar balai kan positively babina, balai promote Khlaijakha, jadi Chini Tripura Hastego Joto community Jani Jan Nijisya Kalsa Nijisya Basta Nijisya Jamun Abo Jate Kethang Klai Tongai Bagai Kethang Kai Narukunai Bagai Actually Sanam Kito Tamlen Hai Kaisa Jati No Kaisa Kong Front Adi Tongan Ikan Sai Kasing Sengkok Hai Duitan Formula Kan Saiman Tapi memang program kita seperti orang pada itu kayaknya. Contoh kalau maklum 23 family Korbong, total population only 83. Nah ini kan saat itu tek kau itu cuma orang yang nampak saya doa kayak dokter family doa, hemat orang, angkat siman doa, ayo doa. Hai kalau, kintu tahu hai dino, tu kosong. Karena India kebanyakan jadi itu mau berbahasa, culture, tradition, kemai thama ya boleh extinct kemai thama. Ada beberapa bahasa boleh ini makhluk 23 family. All jadi orang gitu non challenge ni bahasa. Challenge ni bahasa. Formula dua ni sama ya, non sama naro. Kaisa nanti buin jadi kayak dia. Tahu ke mana? Sabela, Mangala. Dunia pertama, generasi mabal ini bersama mabal ini. Terus kalau dia pakai kayak kasih ke mana? Mangala. Tahu mana lo dia challenge okey. Hai mana? Cik Korbong sikla orang ini dekat mana naik. Tahu population bayar jeng, quantity bayar quality mabas. Quantity bayar quality mabas karena education should priority malina, cint culture cint tradition should priority malina. Jadi kalau challenge soal tu paling jadi nama dengan kau, ni tradition ni culture na new size pun should respect malina. Jadi ni jadi respect kau mana, size tu single, ani kan jom tong dengan kau. Bagaimana saya mana ya? She is belong from Korbong Finance. Ashalni Panda Manjaka Shukla Charanwatia Biswajit Koloi Ganesh Deporma Biswachandra Korbong Rokhen Deporma Orijit Deporma Khobai Tekubun Adong Rok Bureau Report Chini Khorang